ashentuabo no ha mu nchichemadu no yemfa mu nkrata so yemfa meto omonso monim omonso mfa ko cabinet nkosusu ho sabra ye ko ye no na fa ngwo no mpompeja ni mu meduru mpempenso abedi ninia ya twenchen so a January a babesi sabre ya March akọ na wie ya yewura April na stella na ye befe a sabre ye hu se fa ngwo no so asa peja ni mu eno na afi ye hu se pressure na efi ahyenkafo no nche ba no na ano dene usha all the regions no press baby aye du ni de sempanimfo anhwe ne anto ahyentuabo no mu a na aida se omodo omo hyen ebesi ho a omo ntimi nya adwuma no ana so se ebi omodo omo penso ebeto ahyentuabo mu omodo omo peto ahyentuabo mu so akwan bi so na akochi akakra ntimi no ka se ampa nkrata bi abeba ba bonten ebi so omo tumu nkwada ebi so omo tumu yawada ebi so omo tumu memenda eni nyina mu no GPR tumpanimfo Asia na yahwe na percentage ye de koto aban nanim se 20% asa abre nim po na fango bo nim peje nim nsi nkodu sa pempenso yi na team na ye mo ye search ni ye hwe percentage ye se na fata ese ye de kono ya mo masa ayam hwehwem ni ya hwe se 20% na na ye gina anase ye de bi ka ho ansa ye timi aba bonten ntimi ne o ka se yampa nsem ni gukro mu bebre se dem di kankan ya ebi so mu tumu nkwa de bi si ya de bi se memenda ne ade ade ye be threat memufo ne ahyenkafo se jitwa tumpanimfo entrance any your must be into baby na ye bomoden say ye de niamapa betutu akwam we share the appropriate percentage as say ba bonten na ya be na so no bia timi dia ye adwuma fuja no say na wochi empa ho na bibia timi aba betuga for Penny Samuel Amaye Penny Pabidi H. Penny Aman said in Komoma GPR to Kuno. And way a yamra, any edakwan say, or more any abemum penifubisia, no macako fagini, a day afa loro face into Mino. Say be a bay 10% here, say be 1% here, say be 20% here. Nina, a bacako ye meet noa, now watch ye ni edakwan so many penifo a bayano. Now loro face a semia and pragia for no ne, abobo ya for no wono musoso nteti abeto some performance mpemfa proso no pay chese omososo no atoto omoloro first mu a ofro pragia ne abobo ya no mu a enei enema obetwe ne pragia na obetina mu no omo chese omo do omo nchiche mu aduo no na aba beto musika sem ho opani ohwani amansa di nkomo ema National Union of Tricycle Operators of Ghana opani Emmanuel Ajete na ochese ne nyina akwa petrol ni diesel ntumu bebrebe ya asade bechi bia ni atu petrol ma to diesel mu a wo ntiminti anama omososo pragiafo no wo atoto wo lorry face mu ya to ye lorry face mu anase ya sent mu no enese se pragia adedita yellow Muhammad can do nyama sisi eba yes papas kosoro ye oyo esesanu say ye tota boy nina no kosoro ye nyama bebre ana aba mama pragia si ya tu ye friend even now we are recently ya tuma be ye prenu as I say 1 liter and now 14 cents per day 15 cents sanya can na boma na say to ya sent observe way ayo Penny Emmanuel Ajete wono and a penny man said in Komoma National Union of Tricycle Operators of Ghana and na ocheche ninsemuno lorry first in semi yesamo bossy any day chire you refer to be a yam fan kamemo yet also na ye the more akọ ensem na nipa binumu a saa bangia gugu ne bangia ye keke binuma bom ni ade ade omo esika koko di mu entiti a yetete ni se nipa binumu wa santimantama se ya omo sika ekokodi eye Gold Coast Fund Management for ensamwa ben fie bebre nie yenti abanka se da be no musika no monsa beka se ye china se ye na wotwe ye kwakoremu no eni wo mo ede atugya se wo mo ma ban no a akwakosi June bosome no ne da etoso aduasa sa bre ni nuru ho na omusika omo ensankan ya eni se anopa awia anwumre anadwo de siom oso omo ye kire ede ATMPP aban a mamperi na
Nana Danko Kufa do any monoa, one more ebe almost say, one more Crawford do noa, and I see any more casse, one more affirmation with Monqua, Nina a car, Ababato, Mosua, not Omuntimie, and an Amso Momo de Huadrin, and a home, sa, see any more casse, do Dona Yan Copon Edia, among some of the 2 Jano, of Zafo, Yen TB. Gubange no womusi womuntu ya yesika mayen enam sika ne ho mayale me manyi na ja school gufie majuma mi wo mo mayi medi mitifie me yale sesia mani yesi me kwa yesa ajuru mi ni sika me so le de medi mpo wa ya den. Look, you see my eye, I'm infirmity, I have glaucoma. Every month I buy drugs worth 500 Ghana cedis. And still I don't have money to do it. How do I survive? Do you want me to die? Government, do you want me to die? Wow, I have money. Give me the credit. And you're writing an out to more. Anka deba to me after me. It may come from when test can my year. The only authorities that we are in touch with is the House of Parliament. We petitioned them. We were called. The Finance Ministry were also invited, and as well as the Security Selection Commission. They have they've ended the public hearing. They are yet to come out with their reports and recommendation. But apart from that, people are still dying as we wait for the report. People are still dying. People go to bed with empty stomach every day. People's educational hope is still hanging to attend universities because the very money their parents set aside for their future education is locked up for 6 years. The point we are making is we are tired. We are not going to do, I beg you, Dr. Baomi, I beg you, Ekufuado, I beg you, Kenneth. We are not going to do that any longer. We are not begging them. We are telling them our stand, our stand. That is, if by June 30th, 2024, we do not see our payments, we are a very organized group and we are going to position ourselves as a solid body to campaign against Dr. Bawumia and the NPP. Ashanti region alone, we have 10,000 of our members in Ashanti. Observe to way a nipa binmo musika kwa kudimu Gold Coast Fund Management musika kwa kudimu fiebebere ni every 2017 asade we koso edibesine esi pinwa na afam wowo na pinwa soso na sesei eja wo mo adwendwene ayare a eti wo mo so sesei wo mo emaban ne kosi June bosome no ne de toso aduasa seso manti aban kade a na ne ye kire no anopa wie anwumre na dwodesium so mo bo ade jakra no edeji wo musika wo mbaye no de akwakoje ye to also near the market National Association of Institutional Suppliers so womo akachese no ka say womo akwakobo dompem or Ministry of Education womo ensema mo kanyina eyo musika tete akam ene womo dwuma bi womo ye ya besina ba mu mpedemfo nye womo dwene se womo etua ede amawunum openimpa wono ena eye twetwofo penide makui amoa eye tahir eno ne ensanchefo di nkomo no wo kire se bebi a wono ma ba bedro sese no womo abotre sa na asa ebize eniema womo supply womo supply nuane womo supply nkrata wonom so womo supply akade api ede ama ba atena ya wodo no wonom echese pani bia enka so womo mpo na mpese bia waboma no ba se dase ne asomese no obentem nsika monsa ebekane nam so amomo ababedum pemprenso ya womo ewomi opani Emmanuel Ayivo echire mu se onbekọ so atena ho na so mu siri pe kura no a ombe siri pe o Ministry of Education won mo kosi so mo nsa ebeka wo musika. Meeting with the authorities at the Ministry of Education just a few minutes ago, and per that we have come to a conclusion. They have actually assured us that our concerns, they've heard it, we've submitted our petition to them, and that from today, as a matter of urgency, they are starting paying the arrears from 2021-2022 academic year. Then part of 2022-2023 academic year will be paid by Wednesday. All payments will be done by Wednesday. That is 2021-2022 academic year. Then part of 2022-2023 academic year by Wednesday they will pay. And aside that, yes, just this very Wednesday,
Then aside that, we are to meet with the head of finance coming Monday to actually look at the outstanding balance or outstanding arrears that they need to pay us, and based on that, I think we can have a headway and we can make a decision. So by that, we have some other issues that we also raised. They have taken note of it, and they have they've promised that it will be taken to the appropriate quarters. They will look at it. So we believe that very soon we will hear positive news from them. But to say Monday will be here to actually know the balance that will be left and how they are going to pay us. For Penny Emmanuel Ivo, Penimpa, or no, Penny Amansadin Como Emma Ekuno. Planting for food and jobs and Bia, and I'm penning for yen, she say, ya, Nefer Tosum, you no more pound to Madame D, Ewo Isima Bontenso, or do any chetano south about on Persia so, Ewo, I half mantablemoa, Yentetia, and it's penning for yen, she say, na or more achiche, a yen no baye binum, a de America for, Sebeyona, a planting for food and jobs, a fair Tosum, you know, betumpon. Opening power ne hwekwa also or Tanoso South opening Paul Ade and an insem for din komo say o mechiche no ba bi ti se ntosunum ene mekoni jeni ene de amekwa phone. Say na jumadi ayedi planting for food and job phase 2 no who the obo ene ebo no ni be ka sensitization planting for food and job phase 2 no ya sha sha register na who say registration no say koso abo hu de say be ni padodo na akuafo no be te nka enti na ye fa stakeholders ahodo be share na be di hu komo bo hu de say be ya dodo na abete na registration ya sha se no obi a timide no ho ahye no amadwumadi na aye kra be ntine ene anopa we hu se ene akuafo ono ton enro ene assembly members coordinating director nyina itan to atwage so be atano south sensitization of planting for food and job no betimi akọ akire na asubia ate na dwumadi na ikra be see itano south no de yehwese afia edi animu ya afi 2024 ye nya kora de ke pe phone pinsia so de be ya be register omo na omo site akande to say fertilizer ye no aba hodo na edidua no na aggregators no edi aba na omo timi ya adwumati se trim proper na say the bema ye ho aye ha registration no na etimi akọ intentem na nya akuafo na sabre ye de asi ani so no sa enti wo hwa oba tana sa ta ye so niam duba akọ aye si wo say plan for food and job phase 2 no ye ho adwuma be de omo so ebe de ebe register enti ye hwa ye register nipa for abru emo eye nkokọ eye banche eye bode bayre intus maku ina na ye register akuafo say de be omo nsa be ka eniam na free aggregators no de aye adwuma omo say moma ye nyina fam ho nhiem na policy kura no ka nipa dodo aye hwehwe omo titire ye mabunu ene ema said the minister de bi o kan say PFJ phase 2 do hia ne asase so de obata na sata do gidie say abu gidie hia so papa say me de me ho beba me yi me ho asi ho say me ye adwuma no be register na watimi aye adwuma obi biara so ye Ghana ni die ye mfa ye ho enhye planting for food and job phase 2 no na ye ntimi enye na Ghana enfania ne semu a ye ho enso ye ho akwankro na sika de bia ye kra de kwa mano no kokra enuane ba no yetimi aye yade ona ye sika 7 etimi atena ne Ghana sika 7 so etimi akoye na omampanyini ene minister ani so ade hono nso nyina etimi abamu wasa kwan Openi Paul eye ade ye peni kwanche for hwekua yoso ewo Tano South yeto aso na afi ye beto aba yire so paso sedeni a December bo some de to so Ghana for ye bekwa akoto aba na openi bia eba no asumdie hu de uba na ni eku hu pa openi Christopher ousuma fadodo na sarmane se Ghana ba esre Ghana for se bebe ya aba bedu sese no si ama asumdie hu asema hia yen ni ya mohu de wuro ni ya nchecha manfo mfaso a ewa asumdie so a de ne sa me ye nyina no wanhwe na eginsemu a yakwa kutua ho ka enya body bia about one after the woman no e dey akwa Ghana ba 2008 ma picture should be an wasama bedu samre we Jeremiah 29:7 say yam prayer ma yiti no many ti ya and so be ti e di Ghana ho nto no amaso ho nto ko bi ama kira de kakra pen bi na kopɔ de Ghana bedu aye ene ma wodi amaye
Yadi fa odi fra bro for Malaysia, Singapore, Korea. Some grow when you know na nyomo nyoko ne. Na some grow when you na bedi anim. Dia wo Ghana ha trans almost any bi. Dia na ba ya. Ye fi America ya na mayi amaye ntumu kwa anim. Yeti ya ka sumdua. Enya abatu asumdua gu aho. Me dey me kasa kra me say ye mpani mfo say party bin there. Say Ghana ba ko to papa dey ye twam because okwa aba wo say ya ye fro bi Samuel Ginapo. Ona na benenam ana ba ko ni John Ginapo ona John Mama nenam anuafo bi anu nyina so frifie ba ko mu we dey show we PP we ku for to anu watiem we mama to anu watiem kire say empanimfo ni nyina yeden ba ko de aka sam no bi anu so ba yeden ye ba ko na abatu adi anim no ye nyina wo say empanimfo na de on ba radio so ti so na omo cancel the tension be ba because of V8 and ye ho ne ye dash awu nyibi wo to omo che and this ha ne ma ne ba ye nyina ba ko Nyama nyamyasa mu adi ehene ewo ma we mu yi. Se nyamyasa ne ti hine o ma we mu dia, Ghana betumi akwanim na dia ya hwiri bia no, ye nsa yeden atumi aka. Mia ya nwene nkwa ana mre be kwa wie ya, ana mre mu ade baba. Me dem say ne we are in the technological world. E dia mre we mu de bi no kwa ah he di yi. Twa Dubai, twa Singapore, we Korea. Ade na ba yo mu nya bedi anim. E dia nhye betumi bi agu kwa mu a je betumi akwa anim. Bi di wie no tamu nti, mi nkotupi, me kwa South FM. Ako kasai na me kasa na mse mebo obi abaso Ghana ha wo ye adwuma pa ma Ghana force wo ye adwuma the current IGP I find a damper she said the kwara tu kwa ma wo do ba wo de because of adwuma wo ye if you accident the crash what bibi wo ye bia so ate am your researcher many Hindu for a program many Muslims new way my research na Ghana be ko na ni be researcher wo say papa no say wo ye Pentecost elder but say wo say mo sha since independence e be she na ka IGP a wo ba wo me papa pa wo bo ma papa come again Pentecost has a lot to do for this nation because Pentecost is the fastest growing Christian church in the world now. It is a Pentecost I see every Ghana had there Ghana ni wa Pentecost ni wo it was a strong way so mo boa na mo guso so boa because ya mo de boa prison for go be de nkwanta e wo adura 2019 na omo ba ka te so ado no ta na area head e wo mampo no won na ho hye ase entimpanifo frame me ko na ko mu say prisons for nyina omo panyina o nickname do o ka te na mrefi e na wo ya mo deputy no the whole Ghana prisons say no say wo Pentecost ni so the prisons no so no anybody be about one after the woman e dey kwa Ghana ba so tade Abzanfo pani eye Christopher Ousu Mafo dodo na sarmane se Ghana ba oyobia asumdwe ehu da ubone ho nsem ehia ne pa afia abato no a yebekọ akoto no December bosom de to sonso no na ode afutu ekọ ede amano yento aso na yemfomo enko Kumasi kejetia se ene mo kase adwadefo wo Kumasi Central Market ne woni yatonto broni wa wuniema eye Kumasi Central Market Traders ene second hand clothes eye union for akabomu a womo eka kire MPP abanya mampeni na narudan kwa kufado da no se enene kire ya soma ntenkra anti bibi amfa eye Central Market dwano a mpenifo esie no a anwe ne sisi wono no soma anti nchekire mu anti amanemo bia womo adwadifo no a womo ewo Kumasi abonten so Kumasi Central Market ne fosu ni nyina ebeti asimontre so no mo ayeye kire ede atia MPP piaba wo mo kire se emre abaye na adwene se Kumasi Central Market wo ba besie ya wo pamadwadifo nyina ede afri dwanem no wo mo ehye mo bose abro so a 2022 die na kese wono mo eto mo nsa de afri ho enum a no mo koteye se abade ne ho akwakofa ma IMF eno ntie nkosi se IMF fo no o mbedi o mo nkomo nyina ma na sie no adwuma no yo no ebekwa akwa ebibibi edidimu a eno mo se Brazil fo no mo si dwa no o ma hyase etwe o mo ne ma kwama adwumayifo a wo mo ye adwuma odan ne mu nyina wo mo ayi wo mo nyina dia ye ne mo kase enade no a ene da so esi dwam hono mo a wo mo hu anoma bampo se ogina Kumasi Central Market dan no na oye ho adwuma eno mo kire se wo mo kobusebusem e ba se ye no wo mo antena se entwe mo ni se panimbo ni bia sebe wo yin from abon wo VIP bus mo kobusem no mo kobusem mu no ena mpanimfo ka kire mo se o IMF kwasi broni na waba no age so mo tena se ene omo didi nkomo bia esefata wie emeka Ghana de yesesen eme ehu kwan a ye befa so ebetuatua saka na de afiri hono mansa na se contractors nba betena se no mo
atwa so aye adwuma no a wono mo aba be ye adwuma no enum a na mpanimfo bo ma no ba so omonkoma komanto mo yam na aban eye BBS efre no debt restructuring no mo eye no wie na IMF CK dikai no first tranche no $600 million ni bedu na ne etoso mienu so no ebe toso a na adwuma bi e wo second contractors ne kokoye Brazil for no omo kokoye no wono mo ebe kwa koye eni omo say debt restructuring no se wan hwan no a na aban se oye no wa ye awie IMF CK ne dika ba ye toso mienu aba ema ne ye toso miensa kra no omo eya hoboa de abre oman na di asam na asia MPP aban a mona mosie se mo party ni mfuruma ne mfi nyina ewo Kumase na Kumase Central Market project kese sei anwene si esi wono mo omo nsoma wono mo eka ene se omo hwa aban nanim bretia wam omo anti wono mo nka wo ye kire kese be koso na nke ewe ne mu se ye ni koyi emperimfo bedi nkomo na yabusa se da be pa ena omo ye kire omo eka ho asemi omo ede ebe hyehye so yegusuwa ebopunum so pani Philip eye jewu yebenya no na yene no edi yatoa sankomo we so wonya ma ye de yento akase no so mamone yemfam nko ensemfufurum opani a wo gina edi ama NDC amanyoko no wose wi so abaton pesia so opani eye afo eye Kofi Bente ena odi adesre eto MPP abanyanim se akade ebeboa makwakwakufo omadwuma omo yese kwafo SPC ta no aban enyemfama wunum na koko buo no soso no sisi omatesa aban atum santum we di efanyinam saban ebetimi bi aka ho ama wunum a odi bi akwakwaka ho maboa amakwaye ho nsensem tumpon na oni anua obrempon kwame yeboa ena ne di nkomo wo sehwini ne mpotamu Kapa senkan no se ye be bie koko October no ma na yeti wireless ho twen koko wo na enya ti se ye bie koko ye obi a ye dede bikrom ebinom nko bank akodwo koko sika na te 12 batteries na 8 batteries wo mo kon ani dia bafi ene koko atocha fansa ma koko krafo ye nya fa so bie mfi koko se si aye kase koko bo adwaman so de wo koko abeye se gold e wa jaman $10,000 per metric ton ye ti enye sika kuma minia ene koko no wo hin e na koko krofo akoton nya sa sika yi stre aban nchisi a na egu wa na ye de boa fuafo ma wo koko no eso na wo mu nsu nya bi ton nya sika no aban wo ba ye wantimi ahede ba de busum wo twa ka menye so sa fe na ye be ye koko krafo yi na mo me ka kire se wi osu koko krafo nyina se enche bia dada beba enche bia NDC beba de yem chise ya de boa ya na makoko krafo etimi ti koko dodo no aba ye ba sikamu sikasemu de da ke bebre ebeba ama sikasem akoso da ye ho so ato Abzafo nti weye eyo pani afo Kofi Bente ono ene ejirade amendisi amanyuku no ewo sehwi yoso abato empesua so ene yetese okasa ede afa kokokra ye ho no na wotwe wie ye betodwa se efi Kumase nkran kwantempo no so no amrobes bia kwa koto pampim kwa no so ama kwantufo ho kire a ekire wo mo kwa no so nyasam ketewa titiru ne se ofri dwa so ede konkoko mfinsin ho no no ene yesi amrobesi ekoko gina ya ene card wa ofri Kumase ko ne ono susu free nkran eba na akwakoye dene ede ama eye arowa for so mo dia kwantufo beko no masaso ede wonum aba beduru enam so ema ekoba seye no aposifo do mo ho ema se no ka sei sawra hosem na si ye no yesi abamu abako na aposifo akire no a omo egusu a eye mfifimu penipa ba miensa bia na ka no homo mo kodi sabonofosem e wa Accra Kumase road no so no omo ape omo achiwu no de omo akwa gina mra no na eba seye no Sompa FM nsentwefo ne abankra chipeni a o wa Asante Achem South abaton pesia so yera Alexander Frimpong edin komo ebisa na se na asem no oteni senie na ayeseye no enhyehyɛ ebe na omo soso no ede egu akwam ewo Asante Achem South ne mpotemu ede kwa edi kodwa ne nkoko ho no mo se beyo na sa asemi ya nkote ne mpanyin nsembio o cheche nsemu se de kireye Akeni so a matter of 1 month as 5 months no. This is the second time when you bet to me you know I'm nervous akekam no Asante Achem empotemu to Kumase and as Kumase to Accra Kwantempo eso enti the kind sees na music police service no the regional police command over quite and Minister Munna to no na mongia enti
and first in our mayor, you and Madame Hospital, my boy, and Kaka, this year, I heard you in the Pinty, and then on Saturday, Amajo, you cross the sea, Sunday, about 12 something, and Kraba said, I conform, assign quickly to assign about a coin more. And Mama, Boana, Yedika, yesterday, Kaka, the police for so I hope my SCM, Emma, Omtini, a respond and temple and Emma, Mudu, on the said, I conform a gun, I pay in real more, and so until I'm trying to sell almost all the moment, Emma, almost a branch of Yesu said, Onona, or the Aquanphone, and on one casa, Egitum, or so, no, the mobile, and now, conference of boy to a tribute, criminal, and almost home to some, Omona, a crown, and then a dear money, a vehicle. Just the police were just about a few meters nearby. Call of police and very effective arrest on my impound vehicle. In the local said, we are handing over a branch and the police at the regional level on Kitamudi Air Crossing. Second time, and exactly the same spot, but around the same evening and run and conform first attempt on the arrested or police went in the driver. Police phone and then the idea on driver and few about I could now have 2 hours, 3 hours. Police phone is almost around about but and that's a component. I am saying on by and no fees or more car. See, I'm almost and come up with frackles as anyone, not just and come in a police phone. That stretch and America say to 2 and a month be over. You know, we didn't come away as I could have Roma as a damn a day, my Ghana police service and say, it's free set back couldn't see and Munyai Hakra and not and I won't be as to no to my meaning set back on so more as a canon and be used to a professional acumen now the necessary information be as so much. We a bankrate penny or where a jaso and an important so Asante Achem South about on Persuaso bankrate penny era Alexander Frimpong and a yetin in Kenya. Ara hosam near Bonifosamua is see ye o Kumasia crack contempono so Ranti Bikobo Crono ya pussy for Achre Baku Mama Afufrobe mi and Saka or more etin or more poor machu no and na Ochich Munsi say ya or more Edia Guaquemo Potemo Hodomom. Yet yesterday my 21st clinic. Say Osiate kentini ne twetwon etutu meduru ba bia wo de kwa kwose duaba 21st clinic na what's okọ omo a doctor for e wa nurse for nu papa omo de be ye ho adwuma kumase oboase akra sunyan enkransa techima no mo ho 0503113113 Heba Center eretrie ko capsules abadwa so a sisiyade koko wani so na chesede bia eye otum na aposa 3A eye cool capsules ne yekamfo de amawo food and drugs authority mpenfo agiatum upebia no ma na se ho nchiremu a 0546107107 mizone 5G ne yeguso aye nonom oye yewe ye wedding oye party epono to obia na opɛ drink papa serve a eye mizone 5G upebia to a 0246270221 Tabita Clinic and yes o prostate no diabetes no abusuafa brand ye nhwe ma bema o Johnson ti ya wo mo Johnson mo gede ekire o Johnson tin kasa Johnson akam o chima ansa na Johnson no aba for ni ekire Tabita Clinic ni nhwe ma eno ekire o liver ne o kidney ne infections nyina Tabita Clinic behwe ede amount 0260196219 abusia ye da ye ho aba ye ba nsabre pia ka ekire ye de be pie muso awie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techima eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
wɔn gye international awards ahodoɔ wɔn gye local awards ahodoɔ na ano nso na wɔn bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye 21st clinic nkoa wɔn de bibiduro ɛna bɛsa ɔyare no masa de machine aka ho ɛyɛ ayaresabea yare bia wotimi de kɔ ne mama adeɛ baako a wɔn agye di wɔn paa no ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kɔ a diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wɔn wɔ hɔ 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wɔn yɛ sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Akituapa. For some makwaba biweba Sompa television area prem to breka so South Yanka or Bono any of Mantem Nemua a higher Sompa 98.9 FM so Bono is here Sompa 90.7 and our Santamantam and Potaman in Asono Sompa 93.1 FM Ekutayemo a Yentuaka Sena so and for Mamayate Segana Madi Shebinum Akomwa Bumatikua Wambotayina and it's a NPP NDC I say Gia or Majo Maya Kent so no omo ebegu eye omo ahoden ekua romo no yenko amano so ne opani Isaac Boafo emedi enkomo ono ene ye kasamafo de ema ekuya ye from say Grand Coalition Ghana opani Boafo mo ha o opani mejo so majimedi sa ho ye nyankopo andaroma ene mo mpa ebonti no ye wa pomuden ya tese ye sempanimfo binom a wo mo ebe prema mpani akonya bi pen a anye ye ene o maka o mo ho aboma tese akuwi eye hwan ene kowi o mo ewu mu opani medawa sene wasembi sei na mema woni watie so nyina mema maha ene ye mamuduma somso ye mamu ene djuma soma mudiama ye man Ghana ene sebe pani tumata extra opini so won na no prayer I am pass a Grand Coalition Ghana yen na ya issue statement say a drumra as a serious referendum before minara and found when it be a war and then found when it pass your film and then found when it be a free as a serious referendum dreaming in a after you might done and never said that ya baby druno as a minor it can say I was say NPP NDC and then I band na any young Cambum. In Cambum no a nipa baku you and 9 in a bit me aboa near den Cambum yaba. The main thing out here ya in nipa bit to say if ya there decay joy our contest before Munina come boom and your montuma be board Grand Coalition Ghana say in kind boom me I fear bay see a corner and cra NPP NDC ombeko so afropie nti na wo se ye kan hu bom ni nyinara we fefe Ghana for ni ma Ghana for ti ase se ye bi nwura so man ye kan hu abom ni agitu mi na free NDC ni NPP for them isan se ya so nsu ahwe ni ya so nsan so ahwe ni nyina ye hu mu bia se ni mu do esipie nti ni ma Ghana bi ye Ghana kase e wo se ye so afofo nso hwe ye beso afofraka agisi ye kan ho bom nti na ye kan ho abom nti na list we kwempo de ye mu bi echa ye gusemi bi kasa a ye hwese ye nyina ye be kan ho abom ya kwa akodi tumi no na fi no ya shafi atete Ghana fofo and say we Jacob say ye boa akwasi ade wo dike no mu a omu nyina hye ko we mu a hwan bio na ye be kan se bia Ghana for enim se asumesi bepe president no wanya a omo se ku yi mu bie okay openi se o hwe ye statement no so a ye woni pa ni bi ti se Edward Ohimechi in fact
oye opinion on the begin Ghana party. Ye were only plan be to say. Buafo Opinion to me can. Beton Kappa, now Oboboles Namame. Yeah. Na me pacho ehin fa na ibodu ina mensa mento asonsiri honom list na oka akwasi ada odike yakaje kopo say yebo a waka opani Edward ena ho abiewu okay opani se to aso na ye wo opani so eti se kebia enkoma opani ti se Kofi Krante ye wo opani Dr. Samuel wala nyome openi kuma dapa sapon ena ye wo Richmond owusu frempon ye wo Kenneth Kwame Asamoah ene owura intim ejako ene ebimu a yeguso ne omo kasa but enam say ye ne omo sipo intino yentumi form din entu dwasemre nti we na kase omaji atum say omo parties no mu begu no no ma be kamo de hu ana say mo be ne say cheche mu kakra omo gu omo parties na be kamo de no dengu no ye nyina ye kan hu abom say ye de nipa baako ene wi ene eko intino ye sere chidifo ina say chidifo nyina ra ehun say ni pay say nipa ye party ye ankrankro ene ye chidifo nyina nyi wonto intino nyesi ye gunu ne mum no ye kambo mu say ye gunu say alliance across before nine or so where you can say NPP ni other political entities account womb yo enti na way animu mo plans ye say e dia de na Ghana for nhwe animu mfamfiri mu ho mo be ye press conference mo be ye lectures e dia na Ghana for nhwe animu mfamfiri ye grand coalition Ghana for openi emra ye wo mo sam radio a interesting time ahead for Ghana. The sun is a from 13 to 15 April 2024. Yeah, can one boom something for ya me bugo mudi nara. Can one boom our University of Development Studies guest house. I wa cry. Can one boom ya kwa kushia ho. May I have a presidential dialogue. One semi would be a can say a be your opinion or better no and in a chidini. Not being so a national development policy I deba in the times ahead a very interesting for Ghana and for the Grand Coalition Ghana seeing number him say ye de emrano brano biano ye de before eba ye de before ebeba yo opani bo afo mi amfa unsia bibia ni so ebesa aba open why ye da se opani bo afo nemra munyama yo e ko so sere mu se nyina yenkan humbum na Ghana bi ye ma abemu muda yo opani Isaac Boafo na hwani amansa din komo ma Grand Coalition Ghana ye de mo eko Ghana Meteo Agency wo mo atena ye ene we kra de friend no anadwede besia no pai isu no ene wa kire bi pa titiru ene ye ne wa santemantam ne ayi kumase abonten so de isu na top pa ya enya asem ketua na eno na opani eye Samson Edu Tiekua oba asantemantam ase ya Ghana Meteo Agency we penimpa baako hono ne omanyi ye dubu achidi nkoba no pen wo kire se iso na yehu na nra najo e de besia no pai ya ewie kura no setelia ewie mo enya fe no nyame amfa kwamu a enwumrei efri be no nsia ekobo no nkono so no iso de betopa ena ade achi odomfo ya adom akira so a anopa no ade kosi awia no iso no besa so ate agu a wo so bia eya hweyi anatuna ensuo no ehya ase no no kwasem se adru wona wo nkokọ wona wo agogo atwamu a de akọ wona wo adwura ene ayi anopa ya meka se egugo ende etwa kumase ho hia de na chese eho empopoye bi na ye hu se ene anwa kusu no na ye hwe ni mu se ono so obedru ha no mo na de ewo mu ni se de eba ni nyina no enframa akese bi di akire ne ba bia na enframa be di akire be mo ba bi di anoba de enti de na ma no ye kakra se
yɛbɛbɔ yɛn mma no ho ban yɛbɛbɔ nkɔkɔ na ɔmokɔ school no sɛdeɛ wokaeɛ no a na waka no ɛna mede bi sɔ so sɛ awɔ no a ɛwɔ mu kakra no nti no fa atadeɛ bi a ɛma ɔdu kakra ɛhyɛ wɔ mma no anɔpa yi nso ɛnyɛ anɔpa yi nko a na yɛbɛnya nsuo no ɛna ɛnyɛ Kumase nko a wɔn a ɛwɔ Accra nyinaa nsuo no gu hɔ nom wɔn a ɛwɔ Eastern region wɔn a ɛwɔ Northern Oti region nyinaa anɔpa yi a nsuo no egu wɔ hɔ na awiabrɛ no ebedu wɔn a ɛwɔ Takoradi ɛne ne mpɔtam na kyerɛ sɛ anwummerɛ bere mu no nso baako bi bɛsane a Kumase bi ɛbɛsane nya bi anadwo na wɔn a ɛwɔ East kono ne na hafo nso ɛnya wɔn kyɛfa ɛwɔ nsuo tɔ yi mu nsuo no ɔhyehyɛ ɛnura anadwo no ɔhyehyɛ firi the eastern side ɛna tɛm bi ana yɛ storm no ɛyɛ ana yɛ hu no efiri nti ɔtravel saa na kyerɛ sɛ ɔde aba na awia no anansɛn ntɛm ɛbɔ saa no ɛyɛ fuel energy nti ɛba saa no a na ama awia mu nso nya n'ahoɔden sɛ ɔbɛte nsuo aguo na ama nsuo nso ahyehyɛ bebree efiri bɛyɛ sɛ nonsia ko bia na ahyehyɛ ho na mmom ɛmmɔ bɛyɛ sɛ nɔnkron deɛ na nsuo no adura na nkron kɔpem du baako bere mu no a ɔde betumi atrabo akɔ ɔkyena no pa nti no ɛno nso yɛ na yɛahyɛ no nso ka sɛ nsuo no yɛ na efiri baabi na ɛba nti mo mary no sɛ bɛduru hɔ nom a ɛyɛ na gyina nneɛma a ɛwɔ kwan mu a ɛde no bɛba bɛduru ntɛm anaasɛ ɛbɛyɛ late ɛna ɛba deɛ yɛho sɛ ɛbɛba na ne ntɛm ne ne late no ɛna mede hyɛ sɛ efiri bɛyɛ nɔnkron kɔpem du baako no ɛna kyerɛ sɛ nsuo no du baako bere mu no nsuo no ano bɛyɛ den wɔ hɔ no Abzafo Penny Samson edu tie Koba Santemantama say ya wonu omo hye wiem ekire baabi a nsuo no befitie ne se ne wia no ebesi abo ede afa no hono di ne pa na eneyi omo ehwe wiem atu ye nkra no nti efra nwumre be no nsia hono mo ekono ye ne ya wa Santemantam ebehu nsuo omo so so wo bono ene ahafomantem no mu no ebehu nsuo na ade kyekena do pa so a se ne nesi ye no sa pepepe ene beye nti ya ne ya hyen so na yada ye hosom ye yemfa seda ma mi abe heba clinic o se yare bia fibrodo oba ne be ma mo pa wo be ma opese okwakudu nsuru aba na wotade twero wan nantem no opese so bai trewa no foni ekire ma mi abe ho no mo na onhwe emfa emma ekire yare nyina mami abe oye bi ho adwuma pa be ma so a ofiri to panye ne yemfa nyinsen hye woda no abusuen fone ekire mami abe honom na onkyere wo se eduru e wo honom akola no a wawo no na yese wo yebosomba wo yensu ba no fone ekire mami abe e honom wo tano so apatrapa news agency honom a no mfa eduru encount 0243 345392 0243 345392 now ne ma me be edin komo Cloud Internet Ghana open internet na de yadwuma e wo fie wadwuma mu a Cloud Internet ne ye kamfo de ma wo e bono so da form pa wo pe wifi sem hotspot num CCTV camera installations IPVT installations na pese be de ma wo digital security locks num web hosting ene hom pempra wade a Cloud Internet Ghana say yen kan kire ne bra na womo enye bi emfa emaomo take ya topai honom eye edan no a eye opposite Love FM ne dan no a Kumoma Rural Bank wo mu no opposite Love FM no ehwa enomo wo 0244601933 0244601933 way Cloud Internet ena frefre way abusafo ye nyina we so na wie ensemo ebobo no de beso mo no yemfa munsia na yen sorry ema sompa nkomo emesom entoaso mede ede na ya abo amalibi aboga kuku a ena chinchin fidie no ede ema yen ya Grace ene mranche de maba wano a omo Sompa FM newsroom ena ebo echidom yara mase ama mumunitie ene hwa enyado. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get